Kajing em sangsat kapu Thomas John annam dan syu habawan sini syari kasih. Thomas John para bangai baik amdai tang ba uwan banyalat ya ke gospel. Uwan banyarap ku iki kasih ki jongi. Haba Thomas John ulawan sini syari kasih jongi. Hakitu kipo ar kadang sensyar ke solka British ya kene kari India kari kasih jongi. Pitep ke solka doli ke ong kumno yu Thomas John. Go Thomas John. Ki lek pai no shelaye. Wat penlut kai ya kapor ban hikai ya kini kibre. Lese kan om daya perthan. Lese kan on daya per hakabapin persyang banyahikai ye kitai kishiri halardi ong kisipai doli yo Thomas John kisipai doli ki penring dor bakam start ushri banyaga jaj benriu jongi kenang banam sutu bakla kajingwan kiparang syari kasih kedan ar bentah kabaningkong kadai kiwan ban le mrau ban sensyal mrau yangi ban le donbo kita kidik solkal pareng ki pareng baar kidik missionary bawan banyalat ya gospel bawan ban sayang isi ka jingdom henry katma hangne ka ja pedang ki pareng missionary bar ki pareng sorga khila hikai kita ki shiri alode kane borok pitip ong kerektin kajingnya tu kau ong ba Thomas John ulaya rap yaki kon kasi ban penkeu hakata ke economics empowerment hakayo kakot bat ban yakon lam nakabenta jang ka hoki kasi haba ulayo i ya kajing syak nyon ben kipat ba kasi ha une hakane ka soka pareng ha po kajing lam jong hari English une unong yalam hari English ulale don bor yaki kasih ula kam try yaki par motion ula kam try yaki bri ula le don bor yaki jaka jong ki kasih hang tai nong saulia suara kumta Thomas John ki prabangai bait umla bansha ya kane ka benta habamla abansha ula kelalong usok pedung uban yele persha ya kitei ki jingle ki sorka pareng banum sha bag sorka pareng kan le don bor ya ki pat ba kasi ula kelalong usok pedung bat une uhari English jang sorka pareng ula shun tlang melu tlang sing ula wat ban penyapno ya une Thomas John kata kaja tang haba news nam bau Thomas Jones upoi hanong sauria pitep Thomas John uhaban Pedri syaduk jantia uhaban Pedri syajantia namar ka jing tuat penyap jong gini gibre tang nakadaw ba ukwa bagi kasih kin yo iya kahot ukelalong usok pedung bat pidep kabasngausi syuk kalang bahakum kane kapor ula Pedri yalade kaja kajingja kabasngausi baka tengah kajongu ka Annie Jones kalapang haba kalapang ula haban wanno nakajaga ba Pedri anda ulawan ula lap bakalap kajongu kajing tiapangan ye tu lengkot ulap dia kalap jongu kajing tiapan haba ulalap kumta kapas ngusi kalong naga jingpang uladu no yala kalok berkalok kejong kalak kalak yala de syatwet penyap uladu yala ke tengah ba ije baju kerisan banyalap ya ka gospel ukun udan hano unpa pe je ukun yala de uhapan Pedri Henry hadin kata ladap on tap ya kena kalok ke jongu
Ialah de ulas dang ban Pedri, bat aga jing Pedri, haga taka por kabas ngosi, ula kem ka jing sitom ialah de. Haba ula yo jing pang, la sumari u syakal kata, bat ka jing pang kalabat ya u hadu ba unda klat no. Hadu ba unda klat no, kalabat ya u. Uya ya ke jing ki para bangai ba ki jing halor ki jing Henry kaktin jong ublai larangi pule hang ni ko hagashiti kaban kong Timothy kaban riu kalenong khat ar kadekat to ya le ya ka jing le baba jong ka jing to pin bat khak ya ka jing bam jukut shaka bala khat ya pi bat phila phla ya pi ya ka ta ka jing phla baba baki babon ki saki kin yoi Thomas Jonas Schwab unya para bangai baik daga jing ngau kia gaman sem ula tho ye ka jing ruai namaru Thomas John ula tho kato ka netli ki jing ruai ka kot jing ruai bat ka wei ni ki jing ruai ka bangas ngau men ban ruai ban ngada ngau sha men sem ngada ngau lung ka men sem ban ruai ka de to ka jing ruai shi spa i wei to pinya plet lang Kanamba she's pa iway hang to pinchem hagadekat kabasau kabasan Shwa ba un klano nakapurthai walau ye kando ye kajing kajing utho ye kan kajing ruai phi bla shong bat nga hasitam shong bat nga haki jing pang phila long kilak bayai ne hajing ban la kapurthai lang towan menta di sngoba yung ipa Shwa ba un klat wat apdeng gijing uyai ne apdeng gijing sha thwet penyap uyai ne skam